Ibihe byiza kuri mwebwe mwese muteze amatwi Sayiri TV, Imana ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi turi tariki 21 Gashyantare 2025. Tuje kubagezaho kandi amakuru ari kuvugwa mu karere ndetse n'ibiganiro byacu. Turabashimira uburyo mudahwema kubana natwe. Turagira ngo twihanganishe umuntu wese ubabaye ufite ikibazo gitandukanye cy'ubuzima mu mibereho ya buri munsi. Tugira tuti Imana y'amahoro ikomeze kube hafi. Uyu munsi hari kuvugwa amakuru hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni iki kivugwa? Harimo haravugwa urupfu rwa Koloneli Makanika. Ni mu gihe kandi Koloneli Wiringoma yatangaje ko ababajwe n'urupfu rwa mugenzi we Generali Makanika. Umuvugizi wa M23 yongeye kuvuga ko yihanangirije ingabo za South Africa zikibarizwa mu mujyi wa Goma. Amakuru yacu rero reka tuyahere ku rupfu rwa Generali Makanika. Kuri uyu munsi habyutse havugwa inkuru idasanzwe, inkuru y'ipfa rya Generali Makanika wari uhagarariye umutwe wa Twirwaneho. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga harimo haravugwa urupfu rw'uyu mujenerali. Biravugwa ko uyu mujenerali yaba yararashwe ku munsi wo kuwa gatatu mu ijoro ryaho. Bikavuga ko yarashwe n'igitero gikomeye cy'ingabo za FARDC aho zarwanishaga indege izwi mu bwoko bwa drone. Iki gitero kandi nicyo uyu mujenerali Makanika yaba yarahitanywe nacyo. Ni igihe ingabo za FARDC zagabaga igitero k'uyu mutwe wa Twirwaneho. Uyu mutwe ukavuga ko uharanira uburenganzira bwawo bwo kwishyira ukizana, kuko uyu mutwe urwanira ubwoko bw'abanyamurenge. Bivugwa ko ubu bwoko bw'abanyamurenge igisirikare cya Kongo kibwotsa igitutu kikabica uko bwije n'uko bukeye, kibaziza uko bavutse, kibaziza uko baremwe. Bakavuga ko ubu bwoko bw'abanyamurenge atari abakongomani, ko ahubwo ari abanyamahanga baturuka mu Rwanda, ngo bagiye muri Kongo bagiye kubohoza igihugu cyabo. Abanyamurenge nabo ntibahwema kuvuga ko bwije n'uko bukeye ubutaka bwabo buri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ko ubu butaka bwabo ari gakondo Imana yabahaye. Uyu mujenerali Makanika atari yapfa, atari yava ku isi y'abazima, ntiyahwemaga kuvuga ko gakondo yabo iri muri Kongo kandi ko ari igihugu Imana yabahaye. Akavuga ko bazarwana kugeza ku mwuka wa nyuma, kugeza ubwo bazaba babonye ubudahangarwa, bazaba babonye amahoro mu gihugu cyabo. Hashize iminsi mike M23 isohoye itangazo ivuga ko amashyaka yose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo agomba kwiyunga kuri uyu mutwe wa M23 bakabohoza igihugu cyabo, ubundi bakabona kwishyira kwizana. Biravugwa ko kandi uyu mutwe wa Twirwaneho wari wamaze gufata gahunda yo kunga ubumwe na M23, ubundi bakarwanira ukwishyira kwizana mu gihugu cyabo, bagakura abanyamurenge bavugura ururimi rw'Ikinyarwanda ku ngoyi bamaze igihe bariho y'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi wa M23 Koloneli Wiringoma we ntiyacecetse, ntago yaryumyeho. Yatangaje ko ababajwe n'urupfu rwa mugenzi we Generali Makanika. Agira ati ntago bisanzwe kuba yatuvuyemo, Imana imwakire mu bayo. Icyakora Generali Makanika ikivi yasize twebwe tuzacyusa. Avuga ko azaharanira ukwishyura ukizana kw'abanyamurenge bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Avuga ko kandi uko byagenda kose Twirwaneho ibyo iri guharanira igomba kuzabigeraho.
uyu mutwe wa twirwaneho nawo wabyutse utangaza